SPM Alhamdulillah. Dulu kan ada main first grade, second grade, third grade dengan SAP dulu. Saya adalah generasi yang terakhir ambil SRP. Lepas saya, dia jadi PMR. Betul. Apa tu, jadi maknanya bila saya saya punya SPM saya dapat first grade. Tapi tak adalah bagus sangat. SPM dapat first grade? Dapat tukar kertas lagi tu. Dapat A, saya ingat 16 aggregate, 18 aggregate macam tu. Oh, teruk. Tapi untuk sekolah biasa hebat lah. Tapi untuk sekolah sempurna biasa je tu. Kan? Lepas tu saya yang sekolah Cina tadi, saya kata aku tak boleh jadi cikgu ni. Saya kata saya tak boleh jadi cikgu. Aku tak boleh jadi cikgu. Sebab saya ingat kalau saya tu jadi cikgu, tak tahu berapa ramai meninggal kat tangan saya, tak tahu. Kenapa? Sebab saya rasa saya tak ada kesabaran macam cikgu-cikgu ni. Murid-murid sekalian, tolonglah dengar cakap saya. Saya kita tak adalah macam tu kan. Saya jadi masa tu memang garang lah. Tak adalah, bukan. Kita tekanan tu kita tak boleh lah. Faham. Jadi saya kata tak boleh. Sebab saya ceramah motivasi kat sekolah pun. Saya puji cikgu tu. Saya cakap memang saya tak ada kesabaran macam you all semua. Tahniahlah you all jadi cikgu. Mendidik anak orang. Ya. Kan kadang sampai tak ada masa nak didik anak sendiri. Bukan senang tu. Macam tu kan. Ya. Jadi saya pun lepas tu saya saya kata aku kena sambung belajar. Saya isi orang. Dulu tak ada. Dulu kalau UPU universiti saja. Saya isi orang tu ITM.